Nginibingelele ngiphindze nginamukele kunasi Simo selitulu babukele emakhaya sanibona nasibuka imvula nemoya namhla kusihlwa sibona ngathi kunemathuba lamahle imvula ucishe even lonke kanti enhlane live lapha esifundeni salapha Limpopo kanti ke kungena khona lapha esifundeni salapha eMpumalanga namathuba emvula ngagcina seyafika khona ku 60% kwehlela endansi lapha eMpumalanga kababukele emakhaya kanti sasibukelela ngelisasa siyabona ukuthi ngachasilo abelesele njalo siyabona kuyafika khona enhlane live lapha esifundeni salapha eLimpopo kwehlela kuyafika khona endazi umoya ungagijima ufika khona ku 20 km ngeli hour kanti ke sixwayiso esibuya khona South African Weather Service bonakala ngathi liyathuma kakhulu esifundeni salapha eMpumalanga kanti ke naye senzaweni lapha eGauteng kunyukela khona enhla lapha enzaweni lapha eLimpopo bonakala ngathi kuyathuma kakhulu sixwayiso lesikhona namhla ebusuku kanti la ngelakusasa siyabona ukuthi ke nesixwayiso sikhona lapha esifundeni sefle esikhulu nato tonke bonakala ngathi nebhebhethayo kwemlilo emadleleni letinye indzawo sicaphele indlela esebenzisa ngayo umlilo kuze singadali ingoti kanti ke kunemoya lomatima lobonakala lapha eNtshonalanga Kapa bukele emakhaya sicaphele indlela esishayela ngayo kuze singadali ingoti singena kona kufuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg itawucala khona lapha ku 16 inyukele khona ku 27 iPitoli ihleti khona ku 30 kanti ke iFerrenahe ngicala ku 17 ihleti khona ku 29 emva komadina sinyukela khona lapha esifundeni salapha eLimpopo Musina uhleti khona ku 35 iPlokwane ngicala ku 18 inyukele ku 27 kanti Mokopane ihleti khona ku 31 iBelabela ihleti ku 34 sihlela endansi eMpumalanga lapha eSikhukhuza ihleti khona ku 32 iMbombe licala ku 18 inyukele ku 27 Emelo ahleti khona ku 24 eMkhondo ihleti khona ku 31 emva komadina singena khona lapha eKwaZulu Natal Richards Bay ihleti khona ku 25 eThekwini icala ku 20 inyukele ku 24 kanti Kroonstad icala ku 12 inyukele khona ku 17 sihlela endansi lapha eMpumalanga Kapa enzaweni lapha eMthatha ihleti khona ku 16 emva komadina kuMani icala ku 11 inyukele ku 19 kanti lapha eCraddock Lipoli ihleti khona ku 22 kanye neWillomo ihleti khona lapha ku 21 singena khona lapha eNtshonalanga Kapa enzaweni lapha eThekwini ihleti khona ku 21 Glen Willem icala khona ku 10 inyukele ku 28 Beckford West icala ku 12 inyukele ku 25 kanti iGeorge icala khona ku 13 inyukele khona ku 20 esifundeni sefu lesikhulu kunato tonke siyangena lapha enzaweni lapha eUppington ihleti khona ku 13 for Krooman icala khona ku 13 inyukele ku 33 Kimberley icala ku 12 inyukele ku 32 kanti DR ihleti khona ku 28 emva komadina babukele emakhaya singena khona lapha enzaweni lapha eFree State kanti eFrankfurt icala khona ku 15 inyukele ku 31 Sesope icala ku 16 inyukele ku 30 eBloemfontein icala khona ku 12 inyukele khona ku 30 nayiwephana ahleti khona ku 22 emva komadina esifundeni sefu segcina enzaweni lapha eNorthwest Rustenburg uhleti khona lapha ku 33 kanti Ottosdale icala khona ku 15 inyukele ku 31 kanti eTosca lihleti khona ku 35 ngathi ngiloko le ngiphathe kona bulala kuhle hleli nanzela konisani kahle